Devetogodišnji dečak koji se utorak obesio u svojoj sobi u stanu u Beogradu, unuk je srpskog generala Božidara Delića. Dečak kojeg su roditelji pronašli obešenog u njegovoj sobi najverovatnije izgubio život zbog učešća u blackout izazovu na društvenoj mreži TikTok. Ovaj izazov podrazumeva da deca sebi stave kaiš oko vrata, stežu ga i snimaju taj čin mobilnim telefonom sve dok ne padnu u nesvest. Igra gušenja ili kako se još zove izazov onesvešćivanja je nažalost trend među mališanima. Deca koja gledaju snimak najpre se smeju, potom bivaju uplašena da li će se njihov drug ili drugarica povratiti iz nesvesti, a sve se završava divljenjem i ohrabrivanjem, kako je junak izazova ispao pravi car, neuništiv, hrabar bog. Želju da prate i učestvuju u izazovima objašnjavaju jednom jedinom rečju – drama. Prema prvim informacijama, dečak je bio zaključan u stanu pa su morali da ubijaju vrata. Ekipa hitne pomoći je pokušala da ga reanimira, međutim dečak je preminuo.